Kami mal buksarong malyang iya paklangan. Kalay allowed lemaw rejik isak tuaw. Lal isak silu. Ogday bambil water. Yohanes the John. Pangmahon John allowed isak lemaw rejik iyo koti. Kalay allowed lemaw rejik isak tuaw. Lal isak silu masani. Riwiwiya kan yung duwan na naramas mesansal. Iatsakan. Nanak o kamal. Tiyak samin, pongi dikidigan enikan, o unani, kailok, akatat, luwak, lengarangar, o akamay, saminimin, mewo, peirin, stakaula, o songjegan, metuwete mabukat. Indayang kumail met tuwete, ay indayang kumailer mas, Israel kan, Meganuya songbogat sota kanya sosokin wahingko. Ayatakan wan neno lembak peren bebol kanangama liksang mesukte katak lalabot o bambap o liksang mesuat. Sota ko sonneteo megan uwang mabagat. Rungamawan Yohanes John Ralaw di saklamaw rajugjugayo ko ti masani ngay machuken wino the wine melon asame so much men rakoras ma wasa sangye apsoto wa same kin katkisang akin koko rakan koros magan kapareta wa oren renpil wa totola kumain magalgal tar ta magalgal kitar masan kan may batake ang kumailer. Kumail patitiyang ye. O ibilban patitiyang kumail. Kumail sota patong ye. Kumail sota kakwa. Tuwata ranchu kaya pot. Pisota kakwa. Masota patong nikalaban chukeo. Ngay met chuken waino. O rakan kumail. Memen me patong ye. O ngayang i. Panutan wa toto. Hukumay sota ka kuya megot, may sota, isota ban ye yang kumain. Memen me sota ban patong ye, ban laktakla o mangala. Tuwete ranchu kapot, songan rapakat ban kok, kopene o laktaklang nan siniyeng. Wasa me raban isislaye. Makumail kin patong ye, o ibatang kin patong kumail. Kumail pan pagmegot, magkumail anane, ban boyang kumail. Yet tuwan linganin samo, ban sansalta. Makumail ban kapareta watoto. O ituan amail ban wiyala nay sampatak. Iba kong kumail tuwete semay, tesamo agatin lalalaya. Kumail ripatitiyang ay limbok. Makumail ban kabayata ay kuson natakan. Mailbahan patitiyang ay limbak, tuwate ay kapayata masanin semay, o patitiyang sabuliman limbak. Isa kayo masani, ibataki ang kumailer, mabukat po ay paran, and mire mail, wamail paran, and unsakla. Kaya liyo ba na o kamagap? Kalanganin kami sa matkot kong lablab sa pagi, ngayon mo sarawin katin, kawait, tama ba, kansal ranwat, ang suksat maing pot. Pwagi, iwawaga masota ay kak takoyo kan kak kawewa sa bukat. Masota ngayon sa rawi and kawait, amoy masa. Pwagi ay ngeno, umangi song koros. Kapayata masan bukat koros, song kit, usaw-usay kit, san kak nagadala, amoy masan. Pasendero yatibang pang. Jesus' name I pray. Amen. Amen. Tayo din ay patak mensyang what or laban masa ni Jesus yay met the metuken wine melon. Jesus metuken wine melon. Ikamedala merambukat
Ninduan na trail wawagir magtrail miya remuin samba. O kaneng melel yan bilbureng kataman kiyang katrail me. Katrail anana Jesus. Katrail anana tama Jesus ko sa yamet. And patongi and mini ni kalaban true kayo. Katrail watak irekay me kote pa ako sa yamet. Katrail sinukak. Wiyata mekot likin Jesus. So ang oras magdaibang wiya maban kapayata dabang kabaranda kuburan kot. Ako sang niyan Jesus at patong katrail o katrail ong Jesus. So ito mekot magdaigak wiyata magdaigak and suway ki magdaigak mabain wiyata. Wagi Jesus akawit katrail may isang watch sang nan Yohanes ralaw di sa klimaw. Patagi ang katrail me. Gudai suduka kuyata megot masote i. Ada kalalabag yung may men eugiyang trail ranwat. Yamama na iban kak angi maur mulatak. Yamama na iban kak kaporeta wa toto. Gudai bilwadak nan kalesya ralaw limaw radugudug risak riya makasalang trail wan ngen kan. Mawesang resik tuwa ko ti ebil watawatan ranwat pil kasalang trail songon ciak en samba may sansal. O trail to di watak wan ngen kan limpok katak o pampap liksang maswat. So ang bukat koros. Ikamela naman yay Jesus menen barata retay. Yawan toto nanso magatay klang na natay mo mawabukat awiya sansal retay. Lempak katak agatuk o pambap. Jesus kuburga magatay len wabukat dan uya toto la anso koros. Nanyaran watawatan sang nanay sa klamaw ko sa iya mailen wa apo sa to uti to wasaw and mailen wa chocho nan kateten wayo in the bear fruit more fruit and much fruit wawagi kauno ko burgo kajailen sangan wabukat en uya sansalta o uya lalautla o chetelapla nanatail mo men painti siyakan sambahan solakak miretail aramas pangkalang ito surukak kalang puwe kita patong ni wine melalo yay Jesus ari ranwat Imen sawaski song sulu mi kamedeleme pankak kareta atail maur en kakuya maur kay mawa toto songan wan ngen bukat awiya sansalta kayo asansal nan rajugajak riyaw o sulu memasa ni rakoros mawasa sangye apsotawa semaikin katkisang akin koko rakoros makin kaporetawa korenpil wa totola tama Jesus tungosang ko siya met me rakan koros me usang ni kalapo ananen kin kamakamakal Niyan sa magtay ni Psabal, tayo na bilbureang anane bilkota bilbureang Psabal. Apran koros, pugsarama sa ni magtalan nanen kin kamakal. Iban ko sa yamet, magtay ban lukawi, tagak lukaw bak riyaw siluwap. Shoot sa lananen, when morin rani o riyaw anane, ulian ta, buhay ki, polipol, tagtalan na kamakal. Katail minay sambayo maansaw koros. Katail kakalang nan tip. Katail miminan samba met tiran tip.
Eriyakan sok tayo siya sa me, tip pilpateng, kalawara child, magtailan na kamakale. Tuwata chuka kan, niyan sa mara wasata, John, apali chuka kan, kola, lupukasang, tak kamakaleta chuka yo penkak, paita mau. Ay mag Jesus pinwiwiya, nanewe ran. Apa kay child kin menda, yaraman mamen. Kaya sudah kan men maiteng Jesus, and kamakalay ka child. Abog sa ramasan ng child magdala na anak kamakal. Ansyo koros. Ran koros. Yawan is allowed Isaac silu, rajik Isaac, men watak irawat. Masani Jesus kachin masani, sotak katapan met tutuer, and pureng talong. Pwede ang makalagaler. Matrong mau. Ita and wooden pattern ne. Kumail koros, makalagaltar, amete men meso. Imen kabarayang, enda soja katapen, metutuyer, and pureng talong. Pwede ang makalagaltar, ang makalagaler. Ita and wooden pattern ne. Tama Jesus, kung yang dahil met me, niyan sa magtayo ipsabal, dahil siya na namin pureng ko tabil, pureng bil, ipsabal. Ipsabal, wiyaw bagay oche. Abdala na anin, kamakamagal, so koros, ran koros. Niyan sa magtayo, kay rusamba, at dahil mo rin so lang, ananin, kamakamagal, so koros. Maso, ang maibang ka lang, yatan chuka me, makin tota, Pain tu juga ka ispe coba wagi ya pagdai bilkin datang ke yang kantawi kep kan apa ya yun pan tota pain tu juga ka magdai sudah ban dupakalasang juga tekam kalesang abang ka bil kamangala juga memipa ay duwan child magdai sudah ban may tayang Jesus and kamakamalay ka child agdai ban luwatala o katat ayan so magtay changasang katay luwatalak tay solamiya aramas solak chang lang katay pagkatak tay may tayang tip and pain katay ti ay may Jesus ang batakay ang katay asuro wag magbilanano ko to and bil talanano pakmak karaman na tay pakmak rangkoros pagtay lesa magtay minan sambayo metren tip o may asawa magkatay wiyata magkatay sudo wawagi magkatay wiyata tiba magkatay may manokela teta. Ari so lang men anane kamakamukalan so koros puwakayan kak parata. Ipil kamelan magmayat lang ya chuke kan maramas kin lupakasang ram bangkan o may tiyang ram wakan nagan chotola. Ay tuan Jesus ay manatahil more and sansal o ngaramas te samba. Aso naman kailan wa pakeote. Aba men kailan wawa anso koros o wa kanun wiya totola. Kengit kay mi pon pilo. Kaya anso kinwa malawlaw. Miyawa ab malawlaw. Aba kaya anso uta na kan songan aban rostio wa kaya so one tiran wa kay rago kan chupukiti one choton wa me mia ay men kot Jesus men lang child niyan so me ko to kamakalig child tenta yaramen me songa child may deng matakpan mia kami dalam juga kan bilken aramas lupuk rakan rabanda metak kita sudah men aramasen banawi kecai kasawi kecai indayang kecai magkecai sa mga la awiya songgay magkecai sudah men aramasen indayang kecai Anso koros tayo wiyata sa mga Jesus in the banibag sa mga puhen kak.
ren kakayang song bugat. Am kanangamain laut la. Am lembok en laut la. Kitailanang anak kamakamakal ran kor. Magatayban wata ki makarata Jesus pen ko sa iya. Kitail magargal kitar patak. Tamasan. Memiyaya. Yamu mo na tayban magalagal ran koros. Panpak tabi, pan ibil managalar, panpak tabi me. Kawait ko yung kitailar, patak ko yung kitailar. Magkitailar nanay, sanoki watak, masanin kot ran koros. Uniyan siya magkitailar, watak, kot kataman ki yung kitailar, sangan sapungkan, mamire tail, o kamakaleta. Tama siya ko na yung miya. Niyan siya magkitailar, manokela, Ichamanda kolyo maraganda. Forget to read your Bible and pray every day, and you shrink. Eh? Read your Bible and pray every day, then you grow and grow. Eh? Eri, kamagalan, palingan, ananen, sansal, magdala watak, puksarawi. Kaya diyan, tinggi ang aramasan watak. Abdala na ng watak, pwede mahal kamelalaya. Niyan siya magtachap ta watak. Songay kin koto. E kaya siya magtachap watak puksarayo, atal mata-mata, mimiyak iswa sa choror. Pag siya dyan, siya naman tala na sila, tama miya. Ari atal mata-mata, mimiyak iswa sa choror. Agayan siya tayo watak, di mo na tayo wat-watan me. Men-mail lang. Katsaptato wat, aga men-mail lang. Song kay kinparatan niyan siya magkatail. Songan watak pok saraw. Pag umali sa imunjitiyo, sota meng tailan paita. Wine, choto la re tail. Tailan uya mamawla ang sokoros. Apog sa kumasa ni, kot mamaw. Kailan tet to kutisang at dahil wiwiya mo. Pero yung kareta, kamakal, uya meokot meninin kasampal ang katail, solang. Kataiban matagala, kasi nansokis. Apnianso magkataiban, wawaki. Magkot, magkatan kamakamakalig tail. Dahil ba na sa magkatail kakairta. O katail ba anta, hey? Ngayon, man. Pinkalap lang ngarap met si kakers kanangamayang som. Kot men kamakalig tayo. Kot Jesus ko siya mal patayang iya. Pues samay en kamakalig tayo. Pagkatayin kak kairta. Paita. Na tayo mauran sa ulam. Yohanes ralaut isak lemaw rajugdig isak payo mahasani kumail patong ya o ibilban patong kumail makumail sota patong ya kumail sota kakwa tuwete ran chuka pot me sota kakwa ma sota patong nikala ben chuka. We need Jesus. And kamakalig tayo raan koros. Ngayon, level lo kaya may ininin ko na nga so what lokayan why but mean the sanctification. Niyan so me sanctification we are retell. So we are with the rane ote abanana totola. Kot kamakamalig tayo, but niyan siya maban, ledalo retail, so otak sin mayo ban mi retail, pag tayo dan kaktuang at tayo kaon Jesus. Iyang kami dala may solang koros may mela, sang sambawat, awiyaran maramagalagal tasang kot kamagalay tayo tayo, unsak, raretian kola, nanlang, ang tuwang kot. Kamakal, awya megot ininin kasampat.
Malaysia tama kamakal kinbiluyata. Niyanso magdahil kamakal. Ong imanuni kamakal uya megot mainin kasambal. Puegi akin peresang men tami manda menen kaukan enter kawela wasao enter kawela ramasko. Ar kamakal kot katin uyata sambokat menen kaukan enter kawela chukeo. Akjailan udan dosolos ang sokoros uwakan uya chotola ang sokoros. Kamakal ininin kasambal melen. Kajal der kawutisang en Jesus aban kamakalik child po at one ngen en kaksansal child o uya mamawla ran koros. Ran koros. Kariyaw kajala na nga pateng ni chukeo. Ni manogalay ban wata to chukeo po chuyata ngay tulungasang iyo rako kila wasakis. Pagdayan ko lang, randa pesang mo at chukeo choptaw mangla. Dimension ko sa bilkola tulong rose kay. Mia rose may isongan tulong ati dyan sa wat choptiyan mangla. Amia rose may kis moray choptam mang. Kutayal kin mata-matawan me kakiyan sa uktayal uktayal uyata mo uktayal mamata ay sira na naman. Iya tayal mata-matawan mo. Abdal ana wawagi. Maglan yan so met ata mo if uyata tip. Resurregen meramela. Abok resurregen wawagi mabuksara masanim melan palengan mawiyawiyang ra. Ramela. Reseta marawiyat tip. Rasongan rugla sang kot. Ukita. Nan ran koros. Uksara maasan eme kot kin ketti. O yangira. Ali-alo nan matualo. Tama uyaw rano. Ratang, rarugula. Uksara maasan inianso me kot. Masantong rera. Yaira. Atam tanya rarugula. Ukita. I do one child. Child tan uyadak sentip kit soto uya megot mamin arama soto kelang child soto ken megot ada ma bo isto tam. Kedala nanap pateng. Puenkak iresang child en terbil metaweta ten terbil kilgalang land. Uya. Tama soto kane. Pateng Christ. Anso koros. Rejug payo kasalang tayo. Makasasudaban patengi. Patayasudaban miyawa tayo. Mamagiteng yung purang watak Malaysia relaut limaw. Rejug isak tuwaw koti. Malaysia limaw rejug isak tuwaw masa ni wiwiyakan ninduan ana panaramas. Mesansal. Kasunugak rugalasang sombokat. Wiwiyakan. Nintuan aramen, anapan aramas. Mesansal. Wawagi. So, na nibili-bili. Aramas pang kalangan daw ito kalangan. Labo. Milang nantip. Awiyada sabong. Nanak, Kamal, Ciak Samin, Pongi, Tiktikan Nanikan, Owinani, Kailok, Akatat, Luwak,
lengar-ngar, o akamay, saminimin, mewo, peirin, sakaula, o songjekan, metuwete mabukat. Sudah na benaramasan kawawa song bukat. Pwegi essential mau. Yet na benaramas. Mon Christ, kutahil gin wiya song bukat. Kawiya kisen atayil mau. Niyanso magtalaleta Christ. Christ kasalayang katayil me. Patengi. Po one nen kan. Engak tapta para taretayil. Rejik tuk reisak riyaw. Ayet one neno. Lembak. Yawan lembak makaan ki. Kapag ang teriyam kan, ang papanono, yaman mo na amun munchiji, kapag ang amun munchiji. Pupugsara masa ni, kan pakong amun munchiji. All kapabayo ko tayo kran Jesus, menya ko sanad makayaw laut. Jesus masa niya, and pakong kot pakong kot, kimong yung umsak, lamalam kel, o nga na umsak. Karayaw, and pakong menimpam, wacha pain owa. Wagi, may sino ka uyayang niya, yan der uyayang metay ka. May sino naman aramasan bil uyayang niya, yan der bil uyayang ray. Yes, I'm making a pile kaya so up. Hima kot na, hima Jesus masan eh. Pakong kot kayo, o pakong menimbang. Kaya retire ang bukat. Jesus wasak sa bilko sa iya. Ken pakong omo munjiji. Magin kailang ginuk. Magin uyak kawayok. Magin libana dayok. Magin kuskusayayok. Kan pakong rain. Dahil ganyan, limbagan kot, mire tayo. Peran. Songan peran wat at tauliyala at dahil matamataw. Niyan so may melay o mina na dahil peninay. Dahil peran. Pwagi, ko lang rin sang. Ang magdayban siya sa kot, magdayban siyang sangobil. Nagaibil ko sa iya la, sa kay misuro ka na rin ko sa iya. Pwagi sota ka barabar, mi reyo reo. Peren, pwagi kot, kasanit yan song koros. Mapit song koros mamaw, ang kowe, o ngay. Dahil magin, punatata, abandak tayo peren. Papol, kanangama, katak, lalabot, opampap, o liksang masuwat. Rumata me ko sa yaman. Sojak kosanet magin uwang mapukat. Masino ba ang kakrabagitan ng molen kapung ng sampapon, mabahan uwang nganen tawan ne. Kaya salatak and wiya, o wiya, lalaut laan so koros. Sure mabahan kakanta, kabahan selti. Pagkakatak, takaparan. Coach, kupurgi, kitailan, pateng Jesus, wa tail kan, and miya, o wiya totola, anso koros. Anso koros. You wanted it? Puralana na tayo rin wata. You wanted to ralaw di siya klamaw, rajigjigisak masani. Makumail ban, kapayata kusan na takan. Inya kusan nat. Tayo, solang rampakat, ininin payamaw. Buk sarawi, wiyawita, bukitay din kak, wata-watak. And, pauno kusan nat. Anso koros. Yet kusan nat kan. Masaro na umpok sarawi,
Kamjuang amen chon tatong ka busan kak langata puksarawi men kak chapata ranet and watak puksarawi. Masodop mamiye sabol mawisel kak ap kak koyang pen kak watak puksarawi anso koros. Makumail ban kapayata koson na takan. Kumail ban patitiyang ay limpak tuwate kin kapayata masan ng semay o kin patitiyang sabulime limpak. Imo man na child bateng ni kalaban chukayo. Jesus. Child kapayata koson net o child baten limpak ang coach. Anso karos. O wan kak miyaretay. Rajik jagay sa kriya masa ni yet eo koson na tang kumain. Kumailan tak pene nan pukang main tuwa chay kin pakong kumain. Tak pene nan pukang main tuwa chay kin pakong kumain. Yasa me ekayan so katay kin katore pesan katay buhay katay pilataris mo katay ban pateng o istemat tutaban pateng. Jesus bilman katman ging tay. So lang koros ananen pakpane. Nan bungaray. Tama-taman tay kin chawun sakla. Mia tay sabong. Mia tay luwat. Taiban kang kagailala amen o pakpane anso koros o istawas pene. Kasilu katailanane imasan wayan da obedience dalan pekiyang Jesus. Magadayban penwiya katayin. Katayin siya kak maur ki maur mao, ta maurin sa ulang iyo, magot ko burki. Aktaila na peki ang Jesus. John, iralawat isak lamaw, ta Yohanes iralawat isak lamaw, rajigjag payo, masa ni, kumail patong ya, o ibilban patong kumail. Magkumail siya patong ya, kumail siya kak wa, kuwata ranchu kaya bot, Pisa to kakwa, masote patiti ang patong ni kalaban tuke. Pek weweki tama Jesus ko saya iban wiyata. Tama Jesus inda ter wiya isudeban wiya. Kaiden song ma Pen Jesus bil ko saya amain pasabang enta Oso, so tanan waranga. Ito balasang. Deso. Erima po sa raunda, yaramen uya, udi. Yaramen uya. Miya siya magot mo idadak kailan uya. Kailan uya. Quote, meaning ma. Jesus, Kodo pagkatayan kak eyo ba na? Usara maso ni me, niyansan magkatayal ipsapal. Akato mina lalatayal. Ay, isto kaya mo man. Abat mina lalatayal. Wag niyansan ko ras may esangak. I'm breathing Jesus. Iyalyalo, Jesus, I'm carrying Jesus with me. Pwede milalay. Pwede may ball ko sa iya. Kumain. Yay 10% ngayon sa raw. It's inside us. Kaya na, mil mga child. Buksa ramasa ni, akat lala child, mil lala child. And the child, wawa Jesus, and so chorus. Is with us. At siya may mementa, ay, awi mga Jesus, bilang ko lang mo ko to.
He comes inside of us and lives inside of us. A me dalam child. Kaya sudah payak sang payaki a me dalam child. Peki ang Jesus. And dakola patrang priyam sa ulang ko. O mga ran sa rawat, mga ran sa rawat tepenan. Sumbong nga, okay mga ban. Katorela mo iban, kolang mo, ay kakoto yame. Paul ko sa iya, yaraman manakela, eopanen sa ulang, opil kataman kiyang child me. Niyan so meran na karantok, tailanana, isanogi patpane, kalautela tail patpane. Pagtailanter, upsang anak. Rambagat, pwede internet, sangan batang kay magotautan, magmaisotautan, check mau, tama buksaraw masa ni, daniyan so mara watak ko, iba siyang buksaraw watak, yang rail watak, nabangkak pupulasang medalo. Pwede Sompata kan ramuka tutan may melal na Satan ego ko sa iya. Paan mo man melal aba syota po. Ari makarata Christ pain Jesus ko sa iya. Wala na patong iya. Kapaya tayo masan. Pagmailan kak jangat-jangat. Eninin kasang palmelan. Nan main Paul, ako sa iya, ranan Jesus, eninin karan. Laldaram bagat, ibiliyang kami dalam Jesus, nakten persang. Cahite sokauti. Cahite pangata. Cahite nandila mo cahite. Pwegi, buksarabil masani. Israel ko, magkolokol Israel poson, lel ni mo, ime ban sosoki, wain ko. Ime karada puksarabel masani, ni Rano, toto me bananda, samay, abanda, isisig kumay. Rela nana, sapalang masanin coach, o watawatak, o emen tapi citik child. Ak child watak. When kawit child. Rahan koros. Sil go on John iralaw teo. Mahal ko la watak. Dan nagdahil sa tanan na sombatag. Iti sombatag mo child na nanan ngayon sa rawi. When katek child and sosay child and child and wawag ikuburan ko. Arya dame, silgon John ko sa yagamet pwede, yet, ran bagat. Songa-songan kawewa miya, ang puksarawi. Magday siya na ba ang santiyang, o sa nang maitiyang, patayang kaalaban tsukayo. Ngayon sa raw siya na ba ang kakawit kita eh. Quote chairman, Jesus siya na kakpen wiyahi, ligin ngayon sa raw eh. Coach Chairman. Makamenesela tuan kuburan coach, paten Christ, pangansarawan kak sa usayuk. Katuwa kuya penam, angansarabang kaway tu. So tolun. Kailanana paten Christ. Kapayata, songkoros, may ko sa iya. Miyan so may bilkin ronga sa kay me. Ayaw mo na ibaan maurin sa ulang. To your Bible, read it. Watak, o watawatak, ang so koros. Ibilman niyang tuwa sa Israel kan menda, mawigat danan parat kakan watak ireyo, na next year, kabatayang biliyo rebon. Dan magkakwatak ala bukayo, next year, kabatayang bukriyaw, ang kakwatak ala. Pwede yeso ito udanit chan. Kaya watakala. Ikin matamatawan me. Niya chapta. Patak. Ikin matamatawan mo. Awariyaw silu. Udan lalranat. I've learned.
Mawan kaunop may uya biso jaychar. Ako nangin kaunop sang rani sak payo may pan batak. Sang lakap olel ran may pan bilpurem batak. Ako nang jalan uya ta amen ruya tayo ko sa iya. Kaunop ta batak ran koros. Punianson met Jesus panda. Aman somen. Aga siya tama ka pan kaya. Ang mali siya tama bilbuksaraw ko sa iya. Malder masak. O malder pergi tama malpan ko sa iya. Pwede niyan sa o. Nansaro ban kawit chayla. Kung tama ka chayla pan ko sa iya. Eri. Ikara pa na pekiya. Wata-wata. Pwede niyan sa maramas pan kalalbak kaya chayla mekot. Agtalan kak sa pangalan. Sa pangalan, ninduan tama buksaraw ko sa iya. Kahit yan pwede, tama ka dyan. Imaman mo. So, sa pangalan, ninduan tama buksaraw ko sa iya. Amen. Kami siyang gilay rawat. Makaman ang more. And we have more yo. Mamulatak melal. Kotong ren Christ. Christ pan. Kasalayang uk, Christ pan. Tiyang uk, Morio magaban. Minrahan ko res ko sa iya. Wow. Yawan kabaranin mi ren Christ. Komu yamen na yang rong hatak potet ranwet. O komu men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamuyong nanomu maur. And uyala am kaon o son komod. Akom itawen kapakap and lukwet. Kalanganin komu main kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachin uyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal. Bakom kakaretia min lobuo. Painieta sanger nan tip. O ranwet ikoto momu. Dat bangkitip koros me uyayang komuyer. Sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pengay. Ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang injininan sapol mo puken komor. Kalanganin kupuren korusyen. Kit momotso en Colonia Assembly of God. Piluklukete koros. Melel irailkan metungolen ki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu payawisu. O atungol email. coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilniya pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.